les cas d'ambassadeur mo no wodi ko Mamadi Doumbouya ko fanda ni dartagol piiji tati no fokkitani Mamadi Doumbouya tawaydi ko Allah tumbe militaire on déjà on yino on yi kadi no wona ittirede ton on yi kadi ko honno piiji ɗi woni yaarude ka leydi men ton pe'i hari men endika ari ha ɓe waɗi ɓe sisperti miyay ga woɓɓe ga no landola nga e fi militaire ɓe goye commentaire ji min nano jara hande kayɗen haala fi maɓɓe fiyo ndum par ce que no wodi ko prépara nder ton kadi ay ɗon andi toujours ka gaño wodi wara giɗo no wodi ka giɗo wodi wara gaño no wodi dans ce sens kanko Mamadi Doumbouya himo andi so feƴƴini transition le 31 décembre haray ko guerre woni arde on guerre non ko hombo ko koko ɓe wiyata soulèvement populaire jono soulèvement populaire na e ɓiɓɓe Guinée tun ɗum immorta koye ɓiɓɓe diaspora